Is-sibt filgħodu l-inħawi ta' xrob laġin f'Marsa Xlokk inbidlu f'attività volontarja li permezz tagħha grupp ta' nies għaddew għodwa fit-tmiem il-ġimgħa jiġbru l-iskart kemm it-toroq kif ukoll mill-baħar permezz ta' clean-up li kienet organizzata minn Nature Trust b'kollaborazzjoni mal-Wisserv u l-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk. L-entużjażmu der evidenti fuq wiċċ numru ta' għaddasa li kkumbattew il-mewġ biex jiġbru l-iskart. Tkellimna ma' Justin Meyers, wieħed mill-għaddasa li tagħna l-ewwel reazzjoni tiegħu dwar kienux qed jistennew li jsibu dak l-ammont ta' skart. Well, we were expecting to find lots of different things from fishing nets and ropes from various boats and tyres. We normally find a lot of tyres on these things. What we did actually find was many ropes, a very large fishing net that has been abandoned there, which smaller fish and smaller creatures get caught up in, so it's really good to get that out of the sea. A Wellington boot, some diving gear that's been abandoned there, so there's some very strange things underwater. Għatta volontira wkoll għamu għall-okkażjoni biex jiġbru ammont ta' skart li kien hemm madwar is-siġar u l-pajsaġġi tal-madwar. Tkellimna ma' Kelsey Renaud, uffiċjal ta' Nature Trust li fuq naqa ta' karta kienet qed tniżżel it-total ta' skart illi nġabar fuq l-art. Nsibu ħafna affarijiet li ma tistennihomx, anke pereżempju fridges, affarijiet elettroniċi. Illum li sibna ħafna injam u ħafna ħġieġ fl-areas fejn konna l-aktar, imma wkoll minn kollox għandna karti plastik, ħadid, affarijiet mixed. Ċertament wara 5 tim xogħol mhux kulħadd lest li jqatta' l-ħin liberu tiegħu jiġbor dak li ħadd ieħor ħalla warajh, iżda l-volontiera kellhom dan il-messaġġ. Li wieħed jaħseb li kull fejn ikun, kemm jekk ikun id-dar, kemm jekk ikun ix-xogħol, kemm jekk ikun fuq post bħal dan fejn jiġi jirrilassa u jiddiverti mal-familja, dana wieħed għandu jaħseb l-iskart li ħajkun qiegħed jiġġenera u li dan l-iskart għandu responsabilità fuqu. Kieku m'hawnx inizjattiva bħal din tal-lum, dan l-iskart jinġar bil-korrenti lejn il-baħar u jagħmel ħafna ħsara mhux ambjentali dera estetikament imma anke l-annimali tal-baħar fosthom friken uħud. It's so important that we ask these guys and they're very happily giving up their free time to come and help Malta, to come and help the environment and in generally just help out the planet. Intant għal din il-clean-up attenda l-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera li tkellem dwar il-bżonn li dawn l-attivitajiet volontarji jsiru b'mod aktar regolari.